2019. kupio sam svoj prvi profesionalni kazan, to je kazan Des, a unutra ćemo vidjeti kako sad izgleda. Ja sam Milan Hlebec iz vinarije Hlebec iz Slovenije na Kogu. Evo, na ovom kotlu premium radimo sve naše destilate, a to su kruška, jabuka, džin i što smo posebno ponosni, to je naš kognjak. Premium kotao od Desa stavimo unutra 150 litara vina i dobijemo između 18 i 25 litara destilata. A radimo to na 6 kolona, tako da je alkohol između 78 i 80%. Destilacija traje, odvisno od vremena, od 3,5 pa do 5 sati. Kad smo odlučili da kupimo premium kotao Des, bila je to vrlo dobra naložba i odluka, jer stvarno smo zadovoljni sa radom i sa servisom. Prema tome ja preporučujem Des. Posjedite vinariju Hlebec.